Duond bura mar ODM osiemo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e weche magikoni Gachagua okomiyo luoro gai mar ODM Raila Odinga. Kane gichiwo tiko ne joloche welo mag ODM mane otimo Ugunja kod Kasipul, jotelogo koni ODM dhi kawo kombe mathoth e yiero. Walter Nyambaga nigi ler. Gedol achiel, duond bura mar ODM ne okwon kod jatend DCP Rigathi Gachagua kendo turo kod CK ewi wacho ni ogai mar ODM Raila Odinga opidho joge motelne kod kweth jagoro mar ODM Edwin Sifuna makwedo sirikal Adua Tenga kod mamoko motelne kod Junet Mohamed to kod jakom mar ODM Gladys Wanga makonchiel pako sirikal Karwadhpur. Wanaweza linganisha ODM na DCP? Chama ambayo hujui kichwa ni wapi, mkia ni wapi, hujui inatoka wapi, ofisi yake iko wapi, kiongozi yake ni nani. Juzi nilisikia Rigathi akipiga sisi. Ati ODM iko na kikundi mbili. Kikundi ya kina Joneta ambayo wanaongea mzuri na kikundi ya SG wanaongea mbaya. Bana sikia. Wewe una chamba. Una kikundi ya kikabila kama ya Gema. Kwanza tengeneza chamba. Ukitengeneza chama ndio utajua chama inaongozwa namna gani. Magiegi yango kagikone Rigathi biro neno wipika lewni kaluwore kod kaka ODM biro luandho kombe mapong gorogoro kuonde magichunge jogi. Can you form a party? Then we can discuss things as political parties. And we will teach you and tell you how political parties are run in Kenya. And how Raila Amolo Odinga has run party for the last 30 years. Wanaongea juu ya baba ati ametengeneza kikundi mbili. Wewe unajua siasa bana, wewe ni mtu kuna hasira. Tutaleta kiti ya Magarini through Harrison Kombe. Tutaleta kiti ya Kasipul na tutaleta kiti ya Ugunja kwa ubunge. Kwa MCAs tuko na wengi. Tutaleta Purko, tutaleta Narok Town, tutaleta Kariobangi. Sindio? Na tutaleta hizo vitu zote kutoka juu mpaka chini. Kagilose log tich mar ODM kinde chiwo tiko ne joloch. Yiero madundo mar ODM manyo time kar chung od bura ma Ugunja to kod Kasipul. Ne Moses Omondi to kod Boyd Were. Wango poyo ODM kuom yiero mong'ith manothulo kendo mauyanga. Today, we'll be issuing nomination certificates for members of the National Assembly for Kasipul, Ugunja, and the county assembly, the county assembly, Kariobangi North, Narok, Nyasiengo, Nyamaiya wards. Lakini wacha niseme candidates wetu ambao wamekuja kukabidhiwa cheti leo kwenda kupeperusha flag ya ODM kule mashinani. Kwa sababu function ambayo inatungoja iko mashinani. Kwa sababu hii vitu yote lazima on 27th of November we deliver on all these seats. So we are starting early. And we have a reason to start early. Wanasema mapema ndio? Mapema ndio? And you know when you are asked about why you are celebrating, don't be shy. Because we have postponed this celebration so many times. We must multiply the enemies with zero. To occupy our niches. Ikuwe ya MCA, ikuwe MP, mahali penye pengo iko, lazima our places ibaki ours. Tunataka kuhakikisha chairperson kwamba tulikuwa tunaongoja tupate mbichi na mbovu. Walter Nyambaga, Ramogi TV.